ole tun truma kan han soi ho tur kan han zir ho tur hi gravitation chungchang ani a Paul ko zirlai bu tu na MBSc zirlai science textbook a khanin chapter 3 a khana omani gravitation chungchang kan soi don ni mizo tong chuanin lei hip na te po kan han ti a lei hip na chau ni lovin thil thrang ni te point hip nan lo nei a mu chuak tu chu hei tu na kan mu hi Isaac Newton ani a Sir Isaac Newton ani hi lei hip na chungchang mu chuak tu ani a mu chuak kan ti hian a mu chuak ma po khana om sa renga aron hai chuak tu le chiang taka soi fia tu ani a mu chuak dan te po kha kan hrevekanga alar khop maya apple tla muwa kan tia thingkunga tangin apple tla kha leilam pana tla ka wang khanin a mu chuak ani an tia hei hi thon thu ang deu a soi ani hi lo ni lo ta se tu na kan chief minister pu zoram thanga ma te point apple te kha lo tlata se a ma hian ani kha chon atla top mai ti mai do na chu wangin kan van nei khop mai Sir Isaac Newton ma khanan lo tla lau mai kha chu ti khan thil thatak mai mu chu pha ta chu wangin planet chet vel dan te planet in ania hel vel dan te kan riat thei pha khovel lo oma khovela khan satellite an kap chuaka a in hel dan te khang zong zong kha kan hri ani chuan tuna mi kan hmu dan te po hi kan hmu po hi planet ani a heng hui planet hian ni an hela hemi an orbita hian an kual char maya hetia chereng na hi chu kalbo mai turan ni amaro chu lei hip na chak taka wang khan hetia kalbo tamai lo khan heta an mani in hip ton na khan a tok chi khan a in hel pha ani tila a tha ome chuna dot le kan zir tur hi kan zir lai pui ber lai tura kan lut don ta Newton's law of gravitation anti a hi Newton a mu chu a law ron siam chu a kha ni a universal law of gravitation tin an soi bok ani chuan ti hian milem hi karon tilanga heta hian object pahnih hi langani object pahnih kha thil pahnih mass in anglo ari zong kan ti a mass chu mass pahnih a oma mass m1 le m2 khami te khanin hip ton ani chuan d kan ti hi mass pahnih in kar hlat zong a in kar hlat zong hi a center ve in kar te turani chumi chu ti hian Newton a hian law on siam chuak ta ni han siar chuak lok taila every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers di khani a chuan khami khatuna kan soi tur lai taka chu ni amal mal khan han thur chhotaila ama sabera khanin kha object pahni in hip ton na force kha f kan ti a chuan kha force kha proportional to m1 m2 kan ti khian force kha hetila ma force alo oma heta m1 m2 lo om ta ni chuan he force hi m1 m2 in puntir chuak nen hianin a in hen tok tur ani a in tluk ti na ni lo hi hetiang hi a om zia tak chu proportional kan ti hi a pun dan le a tlem dan kha a in hen tok tur ti na ni en tir na han petaila chono khat chumnan tui o chono ni chumnan tui no khat lo ngai ta se chono li kan chum don chuan tui kha true one e chuan 4 kha heta true a let ni ani zel don ta ni true let ni one let ni te khan no som kan chum don chuanin tui kha hemi let nga ni chuan hemi let nga ve no nga ngai don ti na ni khatiang kha proportional kaldana chu ni a at m1 le m2 in multiply chuak in puntir chuak tamdana zir khan force po khalo sang ve zel don ani a omzia chu mass pahnih kha alen chuan anin hip na kha asang to lang ti na ni chuan a dot le chuanin anin kar hlat zong d square nen khanin danglam na neya khata po khanin force kha anin kara d anin kar distance kha alo punzel chuan force kha analo tol don ti na ni anin kar kha hetiang velani chuanin alo na deu mai theya he tia hlat deu chuanin a hlat deu chuanin a ingi hip na kha analo tol dona khami relation kha f proportional to 1 by d square ti khana ron soita ni chuan khami factor pahnih kha kan han chhun fin chuan hei hi kan lo nei le ta f proportional to m1 m2 by d square chuan kha proportionality kha equal sign as thak kan du ta chuti ni chuan constant of proportionality khan kan multiply don ta chumi tan chuan Newton a hian g kha da ta ni capital G hi
ส่วนที่เขียน equal sign นี่เราทักตา f equals to gm1 m2 by d square กันเราในตานี่ส่วน g ขีดมีงตาน universal gravitational constant เราติดตานี่ส่วน g ฮี a value โจชัวเฮียงไงformula โอเฮ็ดโลจังกันเรียดตากัจจุหันสวยนนเละไตละมาสับระเฮียนินอามาสปนีอเลียนซงอจิริน force อันน่าอินนั่นเราเทอันนินการหลัดซงอจิริน a force อันนินหีบต้นน่าอันน่าอินนั่นเราเทอามาสปนีเลียนส่วนอัน force อันนั้นสตังอันนินการหลัดซงค่ะอันไหนส่วนอันนินหีบน่าอ่างอันนินการหลัดส่วนไอหีบน่าเราเดวังส่วนเฮโลฮี object ซงเขาเวลาทิลuniverse ช่วงที่อมซงเขาเวลไม่นี่ละวิน universe ช่วงที่อมซงapply ที่เวกตีนั่นนี่ส่วน universal gravitational constant capital G จงสร้างข้าหันสวยไตละเฮ้ยอจกชวกตัวฮี a value รอนติชวกตัวฮี Henry Cavendish ฮีนี่สังขจสริสมกัวปริยดกุมาหมู่ชัวจกชัวนี่a value ชูอันหน่วยกรณได้ฮีนี่ G equals to 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square ที่เห็นนี่ส่วน capital G กันที่ gravitational constant universal constant กันที่ค่ะ universal constant กันที่ส่วนคอยมุนาโปดังลำตีนั่นดังลำโดนเหลาตีนั่นนี่ตุยฟินเรียดชูงะเตเฮตะสังเทวะเตโปทโลกิละถ้าเตโปหันกาลิละจูปิเตอร์เตโปกาลิละ G capital G value ขจูคอยมาดังลำโดนเหลาตีนั่นนี่ส่วนเฮฮีอติระ force formula มากันในข้านี้ตัวนับ force กรณได้ F equals to G m1 m2 by d square เฮมิมังเฮียน G value ที่กระจกชวกโดนตาที่เขียน G บุละซงคีอะไรละมากันส่วนเพตา force ละมาเขียนcross multiplication มังกันหันส่วนF บุละขันอันหน่วยละมันมีโจขาดชาวงcross multiplication จุall สำดันจุนเตียมเอารวงอีทนทุอังเดียวขันจุงเตียงขันหน่วยเตียงหน่วยเตียงขันจุงเตียงตีนอันส่วนที่ขัน G equals to f d square m1 m2 อลูนี่ตัวโดนตานี่ที่ขัน m1 เต m2 เต d เตค่ะอวัยขันวันกันหันนี่ตีเวกตาให้มีเจียจุ unit mass unit distance นี่ตานี่ m1 ค่ะ unit mass นี่ m2 ค่ะ unit mass นี่บอกว่า d ค่ะ unit distance นี่ไอ้อินการหลัดจงค่ะมีตารินเราชูไตละเมตรขัดเมตรขัดเละเกจิขัดเตียงเวลขัดนี่โดนตีนั่นนี่สู้เหตุการณ์เห็นเองยูนิตพวกมังอิลาสวลอมลเวส่วนขัดเตียกันหันติตากาขานินข้ามีฟอร์มูลาขานกันหันดาลูตังG จูเฮฮิกันเลวในโดนตานี่ F into 1 square อันว่าพอ1เวนี่ไง M1 เล M2 ข้า1อันนี้วางินที่ขัน G เล F เลวอินทลุกจีโดนตานี่สุดที่นี่ส่วนที่ขันกันสวยเทตา universal gravitational constant G จู force gravitational forceเลยทิลปนิอินฮีบต้นนะชวนขาทิลปนิเตค่ะยูนิตมาสอริซงเกจิขัดโมขัดยังยูนิตขัดอริทิลปนิอินฮีบต้นนะชวนขามีเตปนิอินการค่ะยูนิตดิสเทนส์นี่ตัวนี้ยูนิตดิสเทนส์กันที่ส่วนเมตรขัดเตฟิตขัดเตกิโลเมตรขัดเตขัดยังเขาขาอันนี้โดนที่นั่นนี่ numerical problems กัน textbook มีค่ะหันจกชินโดนตายละให้ฮี example ละค่ะนรนเปียให้มี question นี่นะอโจจูข้า force จงจ้างข้านิน object ประคัดโจกเจ้าข้าอันเล็ดอริซงข้าเล็ดตินเหลวปุงตาเซ a force ทาร์เองตินเงี้ยนี่ยังอันปนิอินการอินฮีบต้นนะอันเลบินหันเอ็นตีโดนชินไตละ M1 และ M2 กันในตาตัวน่ะเฮียนิน M1 เฮติลายันอินฮีบนะฮีเอ็นตีนั้น F เหลวนิตาเซประคัดโจกฮีอันเล็ดตินเหลวริตตะทุตตาเซ M1 ข้าอติระอันเล็ดอติรารีนั่นเลียดขันเลวริตตาเสงจางอันอินการอินหิบนะคะเลวนิตาอังติขานี่ส่วนปัญหานะค่ะส่วนอันอินการหลัดจงค่ะเลวปุงตาเสตีอันนี้อปุนดานค่ะอันเลียดตินเอโมอันเลียดทุมเอโมอินส่วนอปฐุมนะส่วนนี้อันปัญหานี่ขันอันริจงค่ะเลวปุงตาเสเองนี่อังติขานี่กันหันจกชินังส่วนกันโจจันมาอินอติระ force ซาตะค่ะข้ามีเรตูร์ขัน Newton's law of gravitation ค่ะกันหันมังเลชินะ F equals to G m1 m2 by d square ขันข้ามีข้ากันหันติเลพอดตานี่ส่วน question number 1ส่วนนี้ M2 โจค่ะอันเลียตินเหลวปุงตาเสตินี่จุดที่นี่ส่วน M2 ค่ะ 2 M2 อันเลวนี่โตโดนตานี่อันเลียตาปุ่นส่วนกันหันติชินัง new force ตันขัน F dash กรณมังอัน new force ตัวรักกันจกชวกโดนตานี่ส่วน M2 มุนะขันินอายะ 2 M2 กันดาตากันหันจกะเฮติไล 2เหลวอมาคีเฮตาอปอนอติละมากันส่วนเพย์ได้จนกันหัน bracket รังตานี่
ส่วนที่เขียน bracket ชูงมีขี้อัดชูงมีกันเนี่ยนะกัน compare ส่วนอัดชูง f เนี่ยเขียนแล้วอินซัดแต่เชี่ยมายา true gm1 m2 by d square นี่ส่วนขี้มี bracket ชูงมีขี้ f เนี่ยนะอินคลูกับวางอิน true f แล้วนี่ตานี่ส่วนอมเสียชูประคัดโจก mass ประคัดโจกค่ะอันเลียตาเราปุ่นส่วนอันนี้หีบนับ force พวกค่ะอันเลียตินเราปุ่งโดนตีนั่นนี่ question number 2 a กัน n โลกัง question number 2 a d ค่ะอันนี้การหลัดจงค่ะอันเลียตินเราปุ่งเวลทุ่งตาเส d ค่ะ true d เรานี่ต่อโดนนั่นนี่ initial force อัติระ force ค่ะ gm1 m2 by d square อันนี้ส่วน force ทาร์กันจกช่วงเลยง new force ตัวจูมามีอังเดียวกันที่เขียน di true d กันหันดามาเสละ holding square นี่วางเห็นหัวขี้ hold square นี่วางอิน true พวกขี้ square ตัวนี่4เราช่วงโดนตานี่ส่วนมามีโซดานอังเจียค่ะนี่4ค่ะเหตุการณ์ลักไปจุด1 by 4เราโดนตาnew force ค่ะ1 by 4f อันนี้ให้มีอมเสียจูอันอินการหลัดจงค่ะอันเลียตาเราปุ่นส่วนเราเจ้าสดส่วนอันอินหีบนะคะอัตตีระforce อันอินหีบนะมุนเลียเทนะมุนขัดเจ้าอันนี้ต่อโดนอันนี้อัตเนียมเลี้ยโดนตีนานี่เฮตียนี่ลายอินเฮตียนี่ขาดอันอินหีบนะเราสดโดนตีนานี่ true b ค่ะกันเอ็นเลียจนอันเลีย2 minute ตาเสียตีเนี่ยให้เพื่อจุดจงเนี่ยข้างในอังตะเชี่ยมายtrue 3กันมังเริงดไม่โดนนะ 3d อินกันหันทักตา d อมนะมุนอาคารจน3 square ส่วน9เนี่ยเรานี่ตากันโจชัวจู1 by 9f เรานี่ตานี่สุดที่นี่ส่วนอันเลียทุ่มเราปุ่นเพย์ส่วนในการหลัดจงค่ะเลียทุ่มไล่เราปุ่นเพย์ส่วนอันนี้หีบนะคะอัติระ force จัดมุนกวดเชนะมุนขัดอาลุตละเนียมโตโดนอัดจักโตเราโดนตีนั่นนี่ question number 3ส่วนนี้ปนิขานิน mass ปนิขาอริจงค่ะเราปุ่งตาเสตีนั่นนี่ตาเลียดเวเวนเราปุ่งตาเส m1 true m1 กันดาโตงะ m2 true m2 กันดาโตโดนตานี่สุดที่นี่ส่วนนี้ m1 และ m2 กันหัน replace ตาส่วน true และ true กัน multiply จน4เราช่วงตา bracket ปน4กันเราช่วงเทตาส่วนที่เขียน bracket ช่วงอมจงคีช่วง f เนี่ยเขียน include เลเชี่ยมาย gm1 m2 by d square เนี่ยเลเชี่ยไม่ตาส่วน vain f อินกันหันทักเลตาส่วน 4f เราช่วงเทตานี่สุดที่นี่ส่วนนี้ object ปนิค่ะอติระอรินัลเลตันปุ่นเวเวส่วนอันยินหีบนับปอกค่ะอันเลดลีอินเราปุ่งโดนตีนานี่ส่วนอดดเลกันกัลเทตาNewton's third law of motion และ gravitation จงจังกัน compare โดนนี่ Newton's third law of motion hit chapter 2 lama khana oma heti hian asoi ni kan textbook apo khana oma ni chapter 2 khan every action has an equal and opposite reaction ti ani hemi ni chon force engkim hianin ama angza chia kha aliat zong in ron kal thrin ani tuna he hian tiana vasut chuan dastarin ka kuta vasut na nat angchi khan ka kut po khan lo ti let ve ni ti kha Newton's third law of motion chu ni chuan tuna khan khami angchi khan kan han compare don ta ni adum le a eng te khi tuna khianin mass panin ni adum zo kha m1 ni a sen zo kha eng zo kha m2 ni chuan f1 true khi m2 ina m1 a hip na force ni f21 khi f21 khi adumina eng a hip na ani chuanin heta hian he force pani force in ang chia ni ti kha kan lo soi to force a in zat chi amai ro so khi a hin hip dan zong khi in let a in opposite chi maya chu wangin vector form kan zia chuanin ti hian negative in kan da chuak ta ti hian pakhat zok hi action kan ti chuan pakhat zok hi reaction ni a it zata amai ro chu in opposite ti na ni chu wangin Newton's law of gravitation hian third law kha aron obey chi ti na ni in text question page somnga pathumna page number text somnga pathumna mi kha kan en lokang a question number 1 a kha chuanin ball hi kalo keng lowa duster po lawin ta se leilama kalo hetin kalo thak chuan ka thla chuanin atla don ani kan thla chinange atla ta ni ti khan ka thla khan atla mai ta kha khovelina hip ti na ni ta ni chuanin khatia khovelina hip khanin kha chu kan threta ani le kha ball ka lo nei lo ani kha ball zo ka khalo ball zo khan khovel kha hi vem ti kha zo na nia Newton law tang khan every object in the universe attracts every other object tin iwang khanin anin hip ton vek ani ball po khan khovel po kha hip ve don thowa a hip che ve nge turani chet po che ve nge yang amai ro chu chet na khatet em awangin mu tham le riat thamani lo ni chu fine answer chu yes ti khi ni mai chuan
question number 2 kan enanga question number 2 chuanin gravitational constant g kha moon surface a eng angin nge thla a thaleilunga g value kha eng angin nge lo dang lamang ti ania adang lam lawang a chan chu universal constant ani wangin angai reng 6.673 ti to kha ani don ani 6.673 into 10 power minus 11 newton meter square per kg square ti tho khani don ani question number 3 a chuanin kha object pani in hip ton na force kha enge ming ti ni a gravitational force ti la tok mai ome free fall kan ti hian thil tla top soina ni a thil tla a po khanin hetia avom thlak ni lawin tian a thla chok hian han entir taila tian a thla in ka thla top hianin khatia ka thla top khan free fall ania heti avoma ka zuvom thlak deuh kha chuanin free fall ani lo ani lei hip na wang chawa ama atla kha free fall ani mi zo tong ol sam deuh chun ama atla top tila free fall chu adik mai ome free fall a chun atla zong hian han en taila ball alo om ta ni ball kha ka thlak thata a ball ka thlak chuan a kalkonga khan a speed kha sang thatol tolanga tira chuanin 0 ni chok nen khan lo soile mai taila atira hi chun ka thak tir che hina chun a speed kha 0 ni ma se a chuk thak na konga khana speed kha pung thatol tolanga chun le zu thlen meu kha chun a chak to em ta ni a chak ber line le thleng don ta ni chu tiang chi chuanin a chho zong khan han vor chho le thung taila bol kha a chho zong ka vor chho chuanin a speed kha atira khan a sang thei ang ber kan vom chuan a speed kha san lai ber ani a chuan kalkong hana muang chho tol tolanga amuang chho tol tolanga enge mo khana ding chatanga ading zokanga chuan aron tlalet le don ta ni chuan ti khana speed kha free fall ang chi khana ron tlale don ta ni kha ani phot mai sela chuan a phei zong hen vor vele ta thung taila tian angil zong in a phei zong in vom phei tai lang tinge omang heng thei chu kan hriat sa vek ania li hip na wang khan angil photanga chuna topa khanin akul thadon ta ni he tian akulanga vertically na thadon ti na ni ta ni chuan next topic a chuanin acceleration due to gravity a kan kal don ta a acceleration due to gravity small g ani a mi universal constant kha capital G kan ti a tuna mi hi chu acceleration due to gravity hi small g ani a minga tang hian a chiang hal de umaya acceleration kan ti chuanin speed in thak ran zong soina kha ani a chuan due to gravity ani chuan lei hip na wang ti na ni ta lei hip na wanga thil speed in thak thruina kha thil ka thak thla a speed alo pung charsara kha mi kha lei hip na wanga speed pung soina ni chu chuan ti khian khovel lem kan han da ta a chuan achunga khian ball kan han da ta ni chuanin kan chok chuak dona g value khi chuan Newton's law of gravitation amma kan soya khan F equals to gm1 m2 by d square F equals to gm1 m2 by d square ti ni a tuna ve thung hi chuan khovel mass khi capital M kan ti a chuan ball mass khi small m kan ti a chuan in kar hlat zonga khi khovel radius zat capital R khi aron ni chi don ti na ni chu ti ni chuan ta khian m1 aya khanin small capital M kan hmanga m2 aya small m kan hmanga d aya khan capital R radius kha kan hmang don ta ni hei hi alo ni ta Newton's law of gravitation atangin Newton's second law of motion atang khan chapter 2 ami Newton's second law of motion khan force equals to ma kan lo nei ta a hei hi Newton's second law of motion mathematical expression khan ni a chuan mass into acceleration ani a he mass of the object zo kha ball zo ka khani chuan hei hi he force ina acceleration a siam tura khani amero chu tuna hian he acceleration hi due to gravity ni wangin a aya g kan lo da ta a F equals to mg kan ti ta ni due to acceleration ni wangin chuan khi force pahni a khi he force pahni a hi force include chi ani a chan chu force ngai kha gravitational force ve kha ni wangin a in anga avei lam in an chuan equation pahni vei lam in an chuan ading lam po include ti na ni chu wangin ading lam pahni kha include ta a khi lo ni ta ni mg equals to g m by r square kan lo nei ta ni chuan he equation a hianin small m khale lam le lama oma kan cancel zo dei theita a kan cancel chuanin g equals to g m by r square ania heta hian small g zo khi acceleration due to gravity ania capital G zo khi universal gravitational constant khani ti ria ila tin
tu na kan formula a hianin small m kha bo tak de awangin small m kha bo tak de awang hianin leihip na khami acceleration in siama khanin leina leihip na in acceleration a siama khanin a object rizong hi poi mo na nei tami alota chu g the value of g does not depend on m kan ti theita ni tikhan hi kan proof ti na po lo ni ngal ta a chu ti chuanin experiment pon kan proof thei ti han all sum te in ama sa khana in nga mialo lo chuan acceleration a speed pun dana kha hi chok le pen hi arwalin thak taila khoi zo khen nge leithleng ma sa zo kang ngai dan chuanin ngai dan tlang lon dewa chuanin a rit te chu leina hip na ang chu athleng ma sa zo kang chu atla chak zok de yang chu ti ani a amai ro chu alo ni mi alo ni hei ema khana depend si lo chu vain ka thak rual phot chuan atla rual do ni kha o tu na mi kan han thak ka khanin thil in ri hlei de umai ani a chok ai chuan pen chu lo rit zo ka amai ro chu heta ar zut thlen kha chu arwal chi ata ni khatiang chi khan lung pahni in ri hlei de hlek kha dule han char taila in chong sang de hlek atang pon han thak thla taila kan thak rual phot chuan leik a thlen hun kha rual don ti na ni a chu ti ni chuan g value khami acceleration a kha as amma sa khana in ngat mi lo ti na ni chuan tu na chuanin small g value kha ka cho chu kan tum don ta a surface of the earth khovel surface a hian engzat nge ani a number zong in kan chok chuak don ani chumi chok chuak tur chuna formula kha g equals to gm by r square ani a khata khanin heng ho hi g te capital G te capital M te R te hi kan riat ve ka nga ya g kha chu atira kan soi to kan thresa to a 6.673 o khata khan 67 chau kan mang ta hi textbook ina ron man china khani maya tok tho ta ni chuanin hei hi Henry Cavendish a mu chua khani cho chua khani chuan mass of the earth khovel ri zong a hi hei hi 6 into 10 power 24 kg tin ta om zia chu 6 hi zia kila adota 0 ron zui tu za ta kha somni pali om don ti na ni 6 zo bial somni pali ina zuyanga chu kg ani don ta ni kg khati zat kha arit khop mai khovel ri zong chuan r khi radius of the earth radius kan ti chuanin a center le a surface in car ti na ni chuan khami kha 6.4 into 10 power 6 meter ani a hei hi kilometer zong chuan sang ruk zali vel ani kilometer sang ruk zali ani chuan kan chok chuak do nang tikhan avelu kan handa lut ta a hemi hi avelu kan chok chuak vekanga han multiply chin taila 6.67 kha kan multiply yang engzat nge lo chuak paruk mun sari somli pahni paruk mun somli pahni alo ni a paruk mun ruk somthum paruk chuan somli alo ni le ta a paruk mun ruk somthum paruk chuan somli bok alo ni le ta ni chuan hei hi ani ta chung lam khi chu chuan a hnuai lam khi hei hi ni phot ta ni 6.4 le 6.4 square khi kan zong ang pali mun li som paruk pali mun ruk somni pali somni le panga chuan parukin kan ti le ang paruk mun li somni pali hei kan ring hal thei paruk mun li somni pali paruk mun ruk somthum paruk somthum le pariat tikhan paruk pakua bial pali point pahni oma hei hi lo ni ta ni chuan tikhan a value tura g tura chu enge lo ni ta ang le hemi achunga mi 6.67 le 6 multiplier on chuak kha 40.02 alo ni a chuan a hnuai lama hi 40.49 o tikhan achung lam value kha hei hi lo ni a hnuai lam value kha hei hi lo ni ta a chuan achung lam multiply tu tura kha 10 power hi kan en chuan 24 le minus 11 ani 24 le minus 11 chuan a hnuai lam hi 6 square ani wangin 10 power 6 le 2 kha multiply tu ni 12 chuan a hemi hi chu point te khi han ti bo taila chuan achung hi 10 power 13 ani anga hnuai hi 10 power 12 alo ni ta
hei le hei hi kan han kat chuan hemi hi lo ni chi don ta te na multiply kha lo ngai to don ta ni chuan hemi hi hei kan chaw chuan 0.98 vel kha lo chuak don ani chu 10 in kan multiply anga 9.8 alo ni don ta ni chu meter per second square ania a value kha g chu 9.8 meter per second square ania hei hi Kovel surface a value kha ni don ani chuna dot le chuanin acceleration due to gravity kha engwang engthila lo dang lam theinge ti kha kan soidona acceleration due to gravity ngong tu te sung te chu ama sapera chuan altitude ania adot le chuanin depth ania atopa chuanin shape of the earth altitude kan ti chuan san zong depth ani chuan thil thuk zong shape of the earth ani chuan khovel pian mang ama saper hi kan han soi zawang thil san zong khami object a thil omna san zong kha khi h kan han da ta khovel radius khi r ania chuan ball san omna san zong khi h ani ta ni h khian kongro sudona chuan he formula hi kan textbook a po khana oma gh equals to gr square by r plus h whole square kha kha nia chuan he formula ina min hril chu h khi asan po le a omna khi asan po le gh value khi a niam zel don ani thil kan da san po le thil omna san po le acceleration due to gravity value kha khata khanin a niam zel don ti na ni acceleration due to gravity kha a chho zong in atla niam zel don ti na ni chuan a dot le chuan thil a thuk zong hemi a diagram a hian hemi a pol zo ka hi khovel globe a khalo ni ta chuan hemi a point he tilai point atang hian khovel surface atang khan a thuk zong in zuver lut taila zulut taila chuan he tilai point p a hian engzat nge acceleration due to gravity alo ni ta kang ti kha kan soi tu ma chu ni a chuan khami kha chok chuak tur chuanin he tilai le surface atanga point p lat zong kha x alo ni a chuan khovel radius pumpui khe chu r alo ni le tho don ta ni chuan he hi o hi center ani chuan gx kan ti a khi he tilai point p a acceleration due to gravity san zong kha nia chuan he formula mang hianin min kan chok chuak theia hei kan textbook a khana om chi alo na karon da tela heng he tilai ama sami formula po kha textbook a khana omna a cho chu adana kha ala om chi alowa pol som pakhat zirlai bulama te en du tan chona en thei ome pol som pakhat physics bu khana omani chuan he formula tanga thil aron langta chu kan lu thuk po le g value kha niam ve zel don ti nani khovela khan kan lu thuk a chung lama le chung ri la kan zu vera kan zu lu thuk po le a niam thatol tolanga center kan thlen phei chuanin g value kha 0 to don ta om zia chu khovel center a khovel lai taka hi chuanin le hip na om lo ti nani chu hetiang apo hen khovel a hian tian hetian ver tlang thapup taila han zuang thataila kan speed kha tian hetin apung thanga chuan heta niam thatar saranga chuanin hetilai kan zu thleng ve don ta ni chuan kan let lenga kan the nanga chuan tian kan then toy tol tolanga to pa khanin center a hin kan tang don ti na ni kha hetilai formula tang he chuanin khatiang kha hriat thei ome chuan khami amami altitude le depth atanga kan soi kha chuanin g value kha asang zonga kan kalpon niam zel chia a chuk zonga le chungri lama kan kalpon value kha niam thlazel box sia asana lai ber chu khovel surface hemi apang zai a hian khovel surface a hianin value of g kha asang ber ni 9.8 kha asana ber ti na alo ni ta ni adot le chuanin shape of the earth khovel pian phung hi apoimo le ta khovel hi lo mum ta pal lo dewa hetiang deuh hian a equator lai a hianin a kiar dewa chuan a pol lai a hian polar a hianin a phek a per deuh ta ni chu wangin north le south in kar hi hemi equatorial hol tlang ai hianin a toy zoka a in sei hle na hi kan textbook a chuanin kilometer somni pakhat a ti a kilometer somni pakhat hi kan textbook a ji ania ma so amai ro chu google lam te kan en chuanin kilometer somli pathum te an tia kilometer somli pahni ti na te po oma khatilai kha chu eng point ta se textbook ji ang khan lo ring phot tai le kilometer somni pakhatin a in sei hle ani chu wang chuanin le hip na po kha pola le equator a khan a in san hlei don ta ni chu wang khovel mun than thana khan g value kha a surface center atanga hlat zong kha ain an lo dona wangin adang lam dona chuan hemi panhian kan compare chuan pola le equator kan compare chuan pol hi asang jok don ti na ni a equator a hian g kha aniam jok don ti na ni khovel surface ro ro pola hian le hip na anna ber don ti na ni chu
tuna hianin motion under gravity lei hip na hnuaia thil chet dan chungchang hi equation of motion mangin kan han entir dona chapter 1 akhan equation of motion pathum kan zira chung te chu v equals to u plus at ti te s equals to ut plus half at square ti te true as equals to v square minus u square ti te nia heng hi kan hmang tangkai dona thil a chho zonga che le chhuk zonga che a lo compare taila thil chholama chuanin thil a chho chuanin lei hip na kha chhuk zonga hi panisia center zonga hi panisia chu wangin a kha minus g kan ti don ani center zona taka hi pa chu wangin a kha a chhuk zonga nia thil chho zonga kan a chet si chuan acceleration kha minus kan ti don ti na ni ta ni chuan a chhuk zonga ni chuan lei hip na nena in ana wangin positive zone kan langa capital small g kan hmanga positive ani don ta ni thil a displacement a kha h a height kha ni maya thil kan vor san zonga le kan thak tan na san zonga kha ti na ni ta ti khan ama sabera chuan v equals to u plus g, plus I khan minus ani to wangin heng hi lo chuak maya v equals to u minus gt ti te le lama chun plus alo ni nga g omna lai zel kha minus ani nga chuna to ber hi adang lam ta big deuh leka hei hi u le v te khain om thleng na chan chu heti lampang negative wang khan heti lampang negative tur kha kan ti bawa le lampang hi v le u kha kan om thleng tir ta v square minus u square ni lovin u square minus v square ani ta chuna le lampang hi chu apangai ang chi khan ani a hei hi equation of motion upward motion le downward motion kan compare thei dan chu ani mai ome khati zong kha tuntruma kan zir thei te chu ani e